Bagesho ke nako ya gore re lesolele madireng a letšatši re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Community ha go na le modumo mo community. Community tshwanetse eme ka maoto e thuse masepala e thuse sepodisi. Yvonne Setshego wa motsana wa Kabe kgauswi le Mahikeng ke gona a bolokwa morago ga go timelela mengwaga ye mene ya go feta. Batho besho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Re lemoša ba pelo tše tshesane gore diteng tša pego ye e latelago di ka ba ama maikutlo. Ba lapa la motsana wa Kabe kgauswi le Mahikeng ba kgonne go boloka mašaledi a yo mongwe wa leloko la yo a sa lego a hlokofala mengwaga ye mene ya go feta. Setopo sa Yvonne Setshego yo go begilwego gore o timeletše ka Aprele 2019 se hweditšwe se lahletšwe ka ntlwaneng ya molete ya boitumelo dikgwedi tše 4 morago ga tiragalo yeo. Mme o santse a utlwile botlhoko jwa go tlhokafalelwa ke morwadiye ka tsela e utlwisang botlhoko eo. Morago ga dingwaga di le 4 tsa kutlobotlhoko, Masego Setshego o tla fitlha morwadiye yo a mo ratang. Utlwa le gore ga ke ise ke siame sentle ka gobane ke lengwe tse dintsi ke re batla re sa bone. Jaanong le ha re bone mara ga ise ke kgotsofale ka gore ga ise ke bone ngwana. Lelapa le negala itumelela tsela e mapodisi a na a rarabolla kgang eno ka yona. Gore hitlhelle Yvonne go di toilete go ne setse go na le batho ba babedi mo motsing ba ile gore ba bolailwe ka yone 2019 mme ba hitlhetswe mo di toilete. Baagi ba re ba tshela ka letshogo ka ba belaela gore Yvonne Setshego o bolailwe. Puso ya rona gampieno na mapodisi ga a berekela le mmereko a yona. Re le baagi ba Kabe mo seemong se re le mo go sone go itlhaleng jaana re iphitlhela re sa sireletsega mo malapeng a rona. Go na le boikuelo jwa gore go nne le tirisano mmogo fa gare ga bathati ba puso le setšhaba. Ga re a felela ga ori ga re tlhoke go ya ko pele ka ntwa ya gore ba ba tlhokaetseng bone batle le bone re kry bopaki jwa gore ka re bone marapo re itse ba bolai or batle ba tshwaro. Community ha go na le modumo mo community. Community tshwanetse eme ka maoto e thuse masepala e thuse sepodisi. Ba tirelo tsa sepodisi ga ba tsibogela kopo ya rona gore ba tshwaele. Re sa le fo tirelo ya segopotso e ne ya tshwarwa ka Labone. Kagiso ke ipopele SABC News Kabe gaufi le Mahikeng. Tona ya kgoro ya merero ya selegae ngaka Aaron Motswaledi o gateletse gore ba swanela ke go potlakiša go tsošološa melawana ya go amana le bodulo le bofaladi. Melawana ya gabjale ya go amana le bodulo le bofaladi e laetša e tekateka gomme dikebekwa di ka išomiša bošaedi go ikgola. Tona o be a bolela seo nakong ya ge a ala ditšhišinyo tša melawana yeo ya dilwego go lenaneo la melao ya bodulo le tšhireletšo ya bofaladi yeo ya amogetšwego ka diatla tše pedi ke kabinete mo mathomong a kgwedi ye. Re lemoša bapelo tše tshesane gore diteng tša pego ye e latelago di ka ba ama maikutlo. Setšhaba sa moepo wa Sibanye Stillwater se sa tšhošitšwe ke polao ye sehlogo ka mošomi mmogo mosegareng wa sekgalela ka ntle ga hostele ya Leseding ka Carletonville ka bodikela bja Gauteng. Go begwa modirabošula bjo a hlabile motswasehlabelo mpeng a fetša a tšea diswantšho a dutše kgauswi le setopo. Go letetšwe gore mogononelwa a tšwele pele ga kgorotsheko go sasa. Ke letšho go fela go badudi ba hostele ya Leseding ka Carletonville. Ba bangwe ba tšhaba le go bolela le babega ditaba ka ge ba tšhogela maphelo a bona. Efela ba bangwe ba hlalositše tiragalo ya mathapama a Labohlano moo monna a hlabilego ga makgetlo go fihlela a neela moya. Ke utlwa batho ba lela mo kantle ba re go na le motho a hlabewang. Ke nkile nako o utswane ka tswa mo accountareng ka ema mo shopong mo nyako ka gare. Ha ke le shopong ke bona motho o mongwe o hlaba o mongwe mara ole ne a hlabewa ne a robetse. Mošomi mmogo yo o re o be a tseba gore go bona le diphapano magareng ga mohu le modira mašula a.
maikutlong a ka ga ke shapo mme gobane bophelong ba ka ga ke se bone go se boposa mofuta ono jwalo batho ba ga ba qeta mbolai le mofu ka dologile ba sebetsang batho ga ba dule mo batho ba tswela pele go e tota ka go se tswele ka ntle ka tsela shileng ka na ina ke a qala go e bona ebile le go e utlwa e etsa le mpa ke di etsala ka tsela e ebefana nophuti wami o else utata wami because bengitata sekemdala vele mogwera wa gagwe o ronyamile kudu iphetheke kakubi kakhulu namanje nje nendoda ngoba indoda kuthiwa iyacina kodwa moya go be go foka wa manyami ka hosteleng ya Leseding seo ka ge go sa bonagale selo ntle fela le leshika hlaba leo le be go le khupeditswe madi ya motswasetlhabelo Sibanye Stilota e re fana ka ditirelo tša thoba matswalo go batho bao ba amilwego ke polao ye setlhogo. Ditaba di tswela pele projeke ya go ja dimilione tša diranta yeo e bego e le karolo ya lenaneo la pušetšo ya naga ka Limpopo e phuhlame Makgoba Tea Estate Tintine le polase ya dinamune ka Zibitiela e be e le motheo wa ikonomi ya Limpopo e itshemilego ka yona e fela mmušo o šetše o šomišitše dipilione tša diranta ge e sa le naga e hwetša tokologo go tsošološa dipolase ka nageng. Polasi ya go tšweletša tee ya Makgoba e be e thwala bašomi ba go feta 2,000 e fela ga bjalo polasi e phutlame. Polasi e bušeditše go beng ba yona ka ngwaga wa 2006 go latela lenaneo la mmušo la pušetšo ya naga. Mekgatlo e emetšego balemi e ipileditše go mmušo go thuša ka thuto le tsebe go balemi gore ba kgone go dira letseno. You find that people have acquired this land, this farm, because it's their rightful land, but they do not have skills to run the farm. Polasi tše dingwe tšeo di phutlameng ka mo province ya Limpopo go akaretša ya dinamune ya Zibitiela, polasi ya dimengo ya Titine le polasi ya go tšweletša tee ya Chivatse. Ge le bolaodi bja tša temo ka mo provinceng gore bo tlo tšwela pele go fana ka thego ya mašeleng go thuša go tsošološa dipolasi tšeo. Ngwaga mongwe le o mongwe o bile 30 million ya go thuša dipolasi tše ne di bereka gale. Bolaodi bja tša temo gore dikgogano tša ka gare magareng ga beng dipolasi ke tšona di bakang gore dipolasi tše di phutlame. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, Makgoba. Balemi potlana go tšwa dikhwameng tšeo di fapafapanego ka Thabantšhu ba nyaka hlalošo yeo e feletšego mabapi le go abiwa ga mašeleng go tšwa go kgoro ya temo ka Free State. Ba lla ka gore dimilione tša diranta tšeo di beetšwego thoko go tloga ngwageng wa 2021 e le ya go ba thuša ka go kaonafatša mananeo kgoparara le ditlabela tša temo e jelwe ke bielele. Go fihla le hono le ba bangwe ba hweditše seripa sa mašeleng ao mola ba bangwe ba sa beile mokganyaphatleng. Borapolase ba sa le ba hloka thušo gomme maruo le dijalwa tša bona dikotsing. Hlaelelo ya didirišwa tša temo le dijo tša diruiwa ke hloba boroko. Kgoro ya temo ka Free State e re e gona go ka thuša balemi potlana gomme ba na le mehuta e mmalwa ya thušo ya mašeleng yeo e swanelwago go šalwa morago. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.